Le mafai se tasiuna bye bye se ina maya ilo alofa le mafai ulioti le mafai uliola le mafai angelu lisili pai pule atoa me mawa lulunga na vesina lolo le mafai Mayaru, ilo alofa, ele mafai olioti, ele oliola, ele mafai angelu lisili, pai pule atoa, membawa lulunga, na vesina, dolofa, leoti, ope alotuli, tuma. Le mafai, se tasiuna bye bye, se ina mayaru, ilo alofa, le mafai ulioti, le mafai uliola, le mafai angelu lisili, fai pule atoa, le mawa lulunga, na vesina, vesamai, le mafai, se tasiuna bye bye. It's about to be a little later. Hallelujah, Lord. Be a oi tama. Epa ia lava oi Yesue.
God, we worship your holy name, Jesus, this morning. Letua le maunga, letua le vanu,
te una oe sia e lo leo malanga elelei 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 oe elelei elelei Hallelujah. Elelei oitsma. Ematauti lava o Yesue. You're worthy, Jesus. You're oitsma. Ia waua fionga, ia malama ia o tauina, ma whaamalosia I pēr I mātou, au mātou tā pena I loutoia fio mai Yesu, ia whaamanuia I lau ekalesia, whaamanuia I lau whanau le nei tai au, ona o le suafo Yesu Keriso lo mātou wali ua ta talom balawai. Amene, pa amene, amen. Tātou walala mai lalo whaatai ia lava le atua. Thank you, Jesus. Malo lava le ona saia, malo foi le whaamalosi mai le nei tai au. Whai ona tātou toe mafuta ai, ia wātau langa ia matu I le atua. Ia pei ona tātou au auna I a te ia I lana fe au malana ngā ruenga. Ia le ali. Sua lau tusi I le whaalinga lona matau pe sumat balu, o tātou o atu sumat balu o le whaalinga lona matau pe sumat balu. Lea la a tātou tal noa nga iei I le nei tai au. Amen. Matalo au le alava le me e ngata mai iei matau po e whaisi tele ia o na tātou whaawau e whoila ia I seisi teimi o lumanai. O na matau pe sumat balu o le whaalinga e tutusa a lona whaaleoina ma le matau pe sumat fitu. Ono mta upasuma fitu o le tele o le talanoa o lo whapena o na talanoa nga ia Papelonia. Even ina o mai ia I le sumanvalu. O lo o tele lava ia le tauwina o le ingo Papelonia. Pe ona o vatu ea te oi. O Papelonia a tau Papelonia o se nuu e. Na sili o na mio leanga ili na vai tau. Mataulia lena na tuli ia iona e abel fe au oi fo il nu lena Nineva. O Nineva la o le sidi o Papelonia. O le lato laumua na I tono Papelonia. Lean tuli e abel fe au ona ua matua mio leanga ma ua o lo lato a mio leanga I lumo fofongo ioma. O lea lai tele lon tal no mai tua ia Papelonia e vai tau ia Isaia Eskielu Tanielu o lo whapenana tele lona tā ua mai o Papelonia. Ta o lila o le siri e pei ona iei. Ai ina ua tātou o mai anga iei to tonu li. Ma ai ngā po le whaalinga ioani. O lo tā ua mai iei o se simple, o se ata. O le mata opula sumar fitu sa tātou talanoa ia Papelonia
Nan tātou wa'aianga iei i le pa'u o Papelonia. Pei ona iei. O Papelonia lai pei ona na iei i le mata upo sumat fitu. O Papelonia o le ekalesia. O le ekalesia. Ina ua tātou tau nuu mai le mata upo sumat walu. O Papelonia o se whaalinga o se nuu whaipisinisi. So pe on tātou wa'ai le taimi nei o lo o tau mawhaianga i eile laulangi to be one religion and one world order. O mea lana le tal noa ma tātou wa'aianga i ei. Ina ia mawhai o nei loa i tātou. Ina ua whataunuina mea nā. Ele ni mea while mūpo ni mea mwhain tātou wa'ai o le a tangia mai ei se mamalu o le atua. Le a tili ei ona tele le ang sala ma tele me o fata ape ina ai. E peila on tal noa anga ia Papelonia. O le tele foi la o le tuspa ia. O Papelonia numele lua lona tauina i te tono tuspa ia. Mai le nu o le atua o Jerusalema po Israel. E wha lua o na numero lua ia Papelonia. E tau meina, i le tele o mea o na tātou i loa ma tau ta ua ia Papelonia. E ia whaupunga e masani o na tātou wa'aianga i ei pe whaupu i whaileleanga i ei ni isi tangata pe a tātou wa'aianga latu a mio mei o a mio whaapapilunia. Ai sea, behind the meaning whaileleanga i ei o lea mio leanga, ma leanga sala, ma mea whapena e pe o na whai e papilunia. O mea lana e a lai o na tātou wa'aianga i ei i le nuo papilunia anga i te tonu o le whaalinga. Tusala o simple po o ata le whailoa mai ia i tātou. So when we remember the one world order and the one religion, le kako ke whaakadkalim wa'ai i po atai mesai ni ei. A whai e ke update a nga i le. I news fo ile a nga i ei i tono le Middle East, ma meo lo tutupu, ma e wa'ai a nga i ei. Ona e tau maua mai le na o se ata, sa o whaalongolongo fo ile a nga i ei, mwhai tau se tasi o news fo ile a nga i ei. O lo o whapenana nga i le pope leo lo o iei nei, fu ilanga iei, i se vaenga whapena ina ia sainia. Ina ia become the church as one religion. Inga ia pulea ai fu ilanga iei, ia le mau tapua inga o lo o whapena ona iei. O leo lo o whapenana iei ia le tele o tapua inga i nei pe o nga iei le Buddhism, o lo o iei le Muslim, o lo o iei le Christians, o religions umalana o tau whaina i o amaia whaatasi. E we got to be aware e te tauna tātou wa'aianga i ei. Ina ia mawhai e tātou o na identify lo tātou tūlanga as a Christian, as the child of God. Lea e tala noa mai ia le whaalinga a nga ia i tātou. O lo amaia i oane mea na ia va'aia. O mea na ia i loa o le atutupu. Vaile le whaiupu mua se tau whaiupu suman walu. O le whaalinga lona ma tau suman walu. I mean whaiupu mua se tau whaiupu walu. Whaalinga e suman walu mua tau i le walu. A whaiu mo lau tusi tātou whaitau whaatasi ma ia. Ia. O mamaia mea. Ona o i loa atu lea o le angelu o lo o aluifo i le langi. Waia te ia pu. Malama foi laulangi i ona pula. Ua matua alanga foi o ia ma leo tele. Ua whapeane. Ua pa'u Papelonia le aitele. Ua avea foi o ia ma mea e nofo ai te moni. Ma mea e pui ai anganga le anga uma. O le mea le e pui ai manu felei uma e le anga ma le inusia. Awa ua wheinunu uma i le waina o le toasa o lana whaitaanga. Ua whaitaanga foi ua le o tupu o laulangi. O le whaitaula. Ua whaalongo foi i le tasi leo mai le langi. Ua whapea mai. Lo nu ue ia o tau o ese ia te ia. Ina ne i whaatasia o tau i lana angsala. Ina ne i tofu sia foi o tau i o na mala. A wā ua pai atu ana angsala i le langi. Ua manatu foi e le atua ana amio leanga.
Ia o tau iatu ia te ia e pei o na tau ia. Ia o tau i whaarua ia te ia e tusa mana ngā ruenga. Wai mā losi i le atua o le. Amen. Amen. Praise the Lord. Hope that we catch le whaita wino o lana fionga. Ina ia mawhai o na tātou malamalama a tili a ngā iei. O mea ie wa iei e Ioane o whaaringa. Those are, it's just simple so o whapenana ia wa ai a ngā iei. O mea o le atutupu mea o le a ngai mai. O te wai e peila o attention a ngai whai upe lua wha mai ua matua a langa foi o ia ma le leo tele. Ua whapeane, ua pa u paperonia le a ai tele. Ua avea foi o ia ma mea e nofo ai te moni ma mea e pui ai a nganga leanga uma. O le mea foi e pui ai manu felelei uma leanga male inusia. How can we interpret that? Le aso tātou langona, le ala uba aianga ina. Sa o abatuina mai le amatanga o le tātou wa o onga. O lo tātou wola i le piliota o le alofa tu no o le atua le teminei. It's easier for us to accept Christ. O lo tātou whaatalitali a nga i le teimi o pua ngā po le teimi o le fitu tausanga. Le tā ue tanielu o lona mata upo iwa whai upo e lua sumat fitu. Ai baba ai langa i le fa mai ua pa u papernia. O le teimi nā lea ua a bea nga i ai le manu fe ai matupu a nga i lunga o le manu o le atua. Le fitu ma le afa tausanga, le fitu tausanga. Tolu ma le afa tausanga mua man tolu ma le afa tausanga lon lua. I le tolu ma le afa tausanga mua sa alaui na ai e tai, alaui na ai e le o a whapenana tū mai le ta ue i tātou o le antikeriso. A laui na ai le nu o le atua ina ia toe o e fausia lo lātou manmaru. E o te minei ele i fausia. O le tātou tanoa i mo visions ma mea i luma. Mo perofetanga o mea o le atutupu o le ao o mai. E alan tātou tanoa ina ia won ma ia lapata ina i tātou. Ina ia mawhaina tātou o ese. Ia tātou o i le first flight o le rapture. Le siitianga. Ina ia mawhaina ho ai tātou, ai le i o mai mea, o mea i e tala noa, le tātou tala noa ai, o mea pe as umana si itia le ekalesia. Le alae e a mata ai le fitu ma le afa tausanga. Ai whanongonga i tala a Yesu, e pe ona whai le mata i o luasu marwha, o lona whai upo e se funu ma lima. Se isu e whale e elautusi, mata i o luasu funu marwha, o lona whai upo e se funu ma lima. Le efa mai le wheta lai ngā Yesu i lona au soo. Pe ai loa foi e o tou le mea e inosia. E whaata funda ina ai na whai mai ai e le perofeta o Tanielu. Le ale mea na whai mai ai Tanielu. Tanielu e iwa lon whai upe lua sumar fitu. O lo o whai mai e wha wau pea le whea ngainga le atua. Ma lona nuu i le fitu tausanga. Fitu tausanga. Leka ua kako le 70th week of Daniel. Po le fitu se fulu tausanga o Tanielu. O lea laele i o tātou i tausanga lea, ai whamai Jesu, a whai. I loe o tou le mea ino sia u whaatafuna ina ai, ua whai mai ei le perfecta o Tanielu, ua tū i le mea pa ia. O le mea pa ia o le malu o le atua. Ua tū i le malu mataulia no whai atu, e alauina e le manu fe ai, pe alauina le antikeriso, le nuu matangata ina ia o fausia le malu. Na ola ia a mata fausia le malu. Uma le tolu ma le awhatausanga mua. Ai whaapea ifo le loto le antikeriso i ante ia, wa lava lo o tau teimi.
o au lea o le apule. Lea la e tū mai I pe ona tā ua mai e Iesu I. Le fa mai a fai e tau te iloa, le me ino sia u whaatafuna ina, ua fai mai e le perfeta o Tanielu, ua tū I le mea pa ia, I nā mā fauwia o le whaitau. Amen. Well, we kako fai kaula yei, but pay attention. Ia tātou iloa, lan mea atu. Lan mea atu pu pe a fai e tū mai le antikeriso le teimi le tonu ma le awhatausanga. Lea nei loa e Ioane anga iei I. Loa e Ioane anga iei I. I le vaenga mua na ia whai mai ei. Ua mawai ia mea. Ona o I loa atu lea o le angelu ua luifo I le langi. Ua ia te ia le pulesili. Ua malama fo I le laulangi I lona pupula. Mua na I loa I Ioane o le angelu. Ua whapena o na luifo o lo o iei le pupula ia te ia. Ia le eise isi fo I le anga ia I tātou te whaatusa o le tele o I la tauolo o manatu o Iesu lea ua awhio mai. E whaapupula ina le laulangi atua I lona malama. I lona pula. E tele ala e le o mautinoa le lei I le tele o le au pupoto anga I tuspa ia. Ai o le angelu leo lo ta ua I ona o le identifying o ona character o whapenana whailoa. E loa ai o Iesu. I le ta ua e tangata I, le whamaianga I. Both the Antichrist ma Iesu. O lo whapena ona ta ua I le vaenga pe on tatou a mata mai ei. Ona o le antikeriso e mua e sau fo I elan solfonua mua. Solfonua pai. Le whaasese e kau whaasese I nai manatu mawhau tangata. Ia lātou whapea o ia na o le keriso ai le iloa e le o le keriso le antikeriso. Se I vanga nā ina ua o mai le matau pasuma le I vanga I luasfuru. Le ala e sa wali solfonua pai moi. Le sa te e mai ai Iesu I le taimina. Le ala e identify anga I le luana e tātou te iloa ma mauti noa le. Le anga iloa fo I satani. Ana ala e mawhai ona whaasei nai tātou. Amen. E le tātou wa aianga iei I le whaamatalaina o whaalinga e pei ona iei I le teiminei. I lau wa aianga iei ino o whamai Iesu pe a o tau iloa. Le mea na ino sia. O loo whapena ona iei le teimina. O upu nā whamai ia o tau whaitau ma ia o tau mana tu natu iei. I le tātou whaitau pe ona e o matuina ia le. Whai upu e lua o mata upu sumarvalu. Nai whamai ua pa u papelonia tele. Ua avea foi o ia ma mea e nofo ai te moni. I le teimi ina ua whapena ona fio mai le li ina ia tau le taua ma le antikeriso mana au. Ne whaatino ai I ua pa u papelonia nai tā ua ina. O le malo o whapena ona pu lea le antikeriso I le teimina. O le whapena ona whaaleanga e leo papelonia na e pe ona iei le tino pe o Amerika. E leo toe tū mai papelonia. Ua whiu ka ngaka koe kau mwhai koe revive papelonia teiminei. Na tau mawhai e fwoi ia Saddam Hussein. Ina ia tau mawhai ina ia toe whausia papelonia. Ele I mwhai. Langa na curse e lea tua. Na mai lea tua. E a whai e wha umatia papelonia. E le toe iei se me e toe mawhai ei ona toe whausia ia ilunga. Ona isea, ona ua fitu ina e le atua. Lea lai tala no mai ona anga I le papelonia le I. O maa lo po o e o le atutu mai le vaitemina. Le atau mawhai inga ia mai uma maa lo in one order. Matau leo le one order. E rule mai te tonu mai Jerusalem e le tangata leo o le atu e veam antikeriso. Lea la pe on tātou whaitau wanga iei. Whaaftai ai le atua I le teimi letu umai ai tātou. We are living in the grace spirit of God. Or the church age. Makauria a e whaikau tuspa ia. Pe a tātou wawai ei. O lo ta uai mea ia ta o dispensations po o teimi fo ileanga iei o taunu unga o mea. A tau nuu le mea, e tau nuu ina ua wha uma le tua, as we are lesi vaenga, mua pe ona iei I le innocence dispensation. Na iei le innocence dispensation, na mata, na whausia le tua le larolangi atua, ina ia le ai se mga langona leanga o tangata, na whausia ina ia vavau
le lalolangi e tātou te ola ai. A le an men tupu. Na wha maualunga na tangata na wha umaina. Wha umaina la ngai te nese tolu. Tātou wawaina tūlai mai e ina, ma tūlia le tangata mai tono o le mea na whauina e le tua, ina ia ola i e whaavavau. Ai ina ua taunu mai de mahenga lona lua na tuina e le tua ngai tangata, au mai e the conscience dispensation. The conscience dispensation. E whai e le filifilinga fo le al tangata. Filifili le lei maleanga. Lea na pa uai a tamu maema. Ina ua whai le filifilinga i la ua peonta ua kenese tolu. O lon whai upo e valu se i tau kenese valu. O le tolu o dispensation pe ona iei. Leo te whamatala atua vaenga lea o lo tātou wanga iei. E pe ona tau le tātou wa onga le fitu tau sanga lea. Tolu o dispensation, o the dispensations of human government. Leana a mata i le kenese iwa. Ina ua uma, ina ua palasi, ma ua mou atu ia le lolo sai ai. Leana mena vai, na lato fausia le olo i papelu. Na a mata mai na dispensations of the human government. To o le whao dispensation, po o le whao whaasolonga na au mai e le tua ngai tangata. O le promise po o wholafolanga. Leana au mai e le tua na wholafolanga anga i me manuia tangata. Ma me whapenaona maraya ina i a tausi ai. Sau le limo dispensation tula i mai e mose na ave e le tua i a tula fono ina i a ola hai le tangata. Vai le e whaasolo ai le tua na vaenga ina i a mawhaina tausianga i e tangata i vaenga uma. Se i ho mai le dispensation le tātou te. O le ono dispensation tātou i o dispensations of grace. Lea nā whio mai ei le li. Mama liu i Kalavaru e tu mai loa le awa noa i tātou. So in other words, we are in the dispensations of grace. O loo tātou iai i le vaenga o le alofa tu noa le tua. Whaingo fie o na tātou filfili. Whaingo fie o na ta lia Iesu e ve mali mwhaola. Sa tātou o ina isi mata upu sa mawai atu nei. Le whainga tae o anga i tangata na a te loa whamaile tala tuspa i mata upu o mawai at sa tātou o ina. E ti ngā na lahunga le fionga le atua. Na au ina mai le se lau fasu mar whahafe, ina ia moli mau le taimi o whaingata. Au ina mai moli mau e to o lua e moli mau i taimi o whaingata. Au ina mai a ngelu e moli mau. Ai whamai na te e lava le loto tangata. Ai sao, whaingkāra kaini. O whaingtāra taimi. A o le taimi nei o leo i, aua nei o tātou whaatamala i le taimi lea tātou te iei le taimi nei. We are living under the grace of God. Lea lofa tu no le tua. O dispensation muli la le tātou te whaatadali o nei. O le dispensation, millennium dispensation. Or the kingdom of God. I le tātou toi whelo. O i naeli ua atoa i le tua. Mai le whaingatana fōlau mai e le fōlau ngā tangata. Sa le leile amatanga. Lea la koe o ai le atoa toa. Wai vai le lofa o le tua. I ana polo kalaman tu i mai i tātou. Sa fausia i tātou ina i tātou wola manuia i le amatanga. Lea la koe a wakuaka kouanga i ina i ola manuia. I le kingdom o le tua po le maa lo le tua. Mea nā le tātou te on saim tātou wāwa i te minei o tātou fōlau wai. O a whaingata, o a tinga, o a pūpua ngā fo ilei. O ngasai. O ngasai fo ilei leanga i ei. Amen. Pela berka a vale fo ilei leanga i ei. O ngasai. E koe maua fo ilei ska a vale fo ilei leanga i ei. Pe a i ei fo ilei tātou wāwa i anga i ei. A o loa nganga fo ilei leanga i ei. O loa nganga e taungata. E taungata fo ilei leanga i ei. Ia aua nei a vese mea fo ilei whaatau waa o le soifuanga malalangi nei. E mo tu si ai pe ave ese inai lau filfilinga ua umana whai ia Iesu. O le whamalosi la fo ia i tātou. Ina ia mawhai on tātou tū mau. Mawhai on tātou wa ai mea ia o lo tutupu i le taimi nei. Na wawai le whai upumua. A e wawai le whai upumua se tau le whai upu e tonu. O lo ta ua mai ia i tātou le whai loa ina o le mamalu o le angelu lea o awhio mai. Lea nei loa ioane na tau upumua. Le mai after these things I saw another angel came down from heaven,
have a great authority. O lo ia te ia le pule, o lo ia te ia le silisili ese, o le whamsinonga o lo whapenana ia te ia. And the earth was illuminated with his glory. O whapenana a fia atoa, le lalo langi atoa, i le mamalu o le angelu lea, le pe ona o whai atu. Te leo commentator o lo o lato talitonu, o le angelu lea o Yesu. O nisi fo le anga iei, o le angelu lea, o angelu it's a created being. Mele, and he cried wa ia alanga ma le leo tele, i le leo o leo tele whape ua pa u papelonia le aisili. Babylon the great is fallen, is falling. Le teimi e fio mai e Yesu e whaafaya ina i le antikeriso pe ona o matu. I le tolu ma le awhatausanga mulimuli. O le alanga na le la alanga i le teimina, mataulia le io i. O le alanga ua pa u papelonia le aitele, and become a dwelling place of demons. Wa avea i o ngai sea, anga fo i le sa pule anga i le antikeriso. O ia nana pule anga i pule tangata ina sa ia whaatonuina malo umai lalo ia te ia. I mea umai se ma mea leanga sa ia pule ai. Ai baba ai fo i le leanga i kongo kako malo so le kwa e ofo. Kwa e ofo i le pepelo ka ngaka o lo whapenganga ka i kongo kako malo i te minei. O whanongolongo fo i le leanga i le interview Clinton malongo o lua fo i le leanga i le case lenga feo kere lopo e whanongolongo anga i news nei. O ke whaku o le pepelo pula mea fo i le leanga i au le ka kouke waba i umalalaulang. I mea nga i ma le kamalo le leo o lo whapenana na mori ai. But they say we don't see him, we don't know him, we haven't met him. Se kako wawai skaka mai malo Samoa. Ngei ka mai malo a o mea o lo whaiei. O lo pepelo pupula mai ala ngei pa le pandemia, the recent prime minister. Le ngei ka malo fo le pepelo pupula mai e kako. Tātou te loa le lei fo le anga i. Then we see how corrupted nations are. Na tātou loa i lea o e le o koe iai se malo fo le anga i. O lo o lantou whaia le amia tonu. E paua le mea tātou te ola anga i. Kirisiano, whanau le tua, the Church of God, ia whapenau na tātou wola o i tātou o le malo le atua. O lo tātou whai malo i le atua. Ia tātou whaia pēa le amia tonu, masava vali i le amia tonu. Le alau wawaianga iei, ina ua whaaleanga ina le avanoa i le pupula mai o le angelu lea. Whamai o na vele o le nofoanga lea, ma se nofoanga ino nofo ai te moni. Whamai whai upo tolu, for all the nations have drunk, for all the nations. O malo uma, le telo e malo, the one nations, leanga ua uma na sainia, lea ua pule le to tasi. All nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. Ilana mulilua malonda leanga na yei. Ele leing mea whaakau le truck, whaakau mea foi. O mea ngai whai e malo, ile kai mi lea kako mai. O le atili te tele mea leanga, o le awhapenan tū mai. Wawaianga iei. Na whamai o tupu foi, the kings of the earth have committed fornications with her. Ua whaapenao na lato au whaatasianga iei. Ina ia lato saporinga. Mea ia pepelo i o lo whapena. Mea na o lo mau i malo. Tātou te wawaianga iei. Even though o lo amaya ina ia tasi le malo, tasi ina ia wawaianga iei. Ai leo se tūlanga le lei. Tātou te mori mauina i le aso. Amen. Le laifa mai, and the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. Vaila le makauki o mea kako ke wawaie. Whamai e ta mau ainga foi e ua whaatau oa oi le larolangi. O le kaimile e ngei le trucks, le ankako wawaianga i eile. Le whasiotio o le isi, kai foi le cartel au. Le ua uma foi soifua foi le so le ka va ai ma mori mau foi le anga i warehouse oli. Millions, billions of dollars. Wa vai finga ka i leo lo va vai. O me ia la afa pena na fa te tele ina
i le teimina e tasi ai. One Nation e o e pūlea i lātou au mei e ia lātou te supporting. Support e tangata whapene e o i tupu. Lefa mai o tupu a whapena na fornicated mai i lātou. Ma le whawhine lea, le anti-keriso lea. E o i malo, the merchants of the earth have become rich through the abundance of her luxury. E vai le matautia. Na whamai leo le whai upo e whāma, whai upo e lima pe on tātou whai tau iei. O le wala au i tangata au le atua i au ese mai Papelonia. The call to God's people to separated from Babylon. O le ekalesia, tātou. Awa e whapengang ngumia e ai, e whainga malo lātou, matai lunga mau mea i lātou. But we have to watch out the church of God. Whamai le whai upo e whāpe o na iei. Ua ou whaalongo fōi le tasi leo mai le langi u whapea mai. Lo nu ue, ia o tau o ese i ate ia. Ina ne i whaatasia o tau i ana ngasala. Ina ne i tofu sia fōi o tau i ona mala. See, God's word is warning us. O lo whapea nao na au maia se lapata ina ia i tātou. Ina ia tātou o ese. O le ai inga i mea, how can we apply day to i kaiminge? O lo whapenganga ko hako alo tofo ina mwhao soso ina i tātou. I mea whapenei, drugs, drinks, mea uma e awhia i tātou. O mea ngā o lo testanga i tātou i lea aso, ma lea aso. A o le warning lea mai, lo unu ue, i a tātou o ese, mai lātou. Ai sea, ne ia awhia i tātou, a ngai le sala, lea ua tu ine wha sala ina i lato. Le mai ia le tala yun, come out of her, my people, lest you share in her sin. Ina ia aua ne i a awhia i tātou, i le anga sala ua ia whaia. And lest you receive her plagues. Le wha salanga o ia i, ne i te ua o ia i tātou, pe o na wha sala e le atua, o le i lātou o lo whaia mio leanga. Mere whaupo lima, for her sin have reached heaven, and God has remembered her integrity. Wai vai lai leanga sala lena whaie ele antikeriso. Leana ia pūlea i le lolangi mwha pūlea ia mio leanga, ma mea umana ia whaia, wa awhia i mā loa, awhia i tangata, o e taitai. Leo tātou wawai whamai e tala Yesu, ua o i le langi. Ua o i le langi a lātou. O i fo i lesi ngu lea ka umai e kuspa i e whenga inga fuai. Le whamai ua o i le langi a lako angasara. So koma ma komola. So koma ma komola. Le ale menga o ia, ka ko whai kau whamai inga ua o i le langi susung, ngā le ko o. Ko whieka nga nga o lota malona to olua nga liu tu pua masin. Ia malana whanau. Na whaasao ina maina. Ona o le ale mafuanga. O le langi a la tu sala. O le kiki o le langi a sala al kako malo. Ori o nga a fiala i o kako i se afi po se me. Se kako wawa ai fwele le anga i. O ke ngofa mo mafofau. In our small country. Samoa. Ka ke ngofo maka mafo fo ile le i o le no e pele ya ka ikape ka ke ngofo po fea ye, but we love where we from. We love our country. Ka ke lofa ya Samoa ai ka baba ai fo ile le anga i ka ngaka lo la tu pulea ma le pe pelo ma me ia ai ba ai tonu le officer the police department o ko ofie se lau mon kupu fo ile le i ka ngaka o mo lia nga i the trucks ai a fia i mai lato. So how wicked we see now in our world. Leo tātou wāwaianga i. A kako le whaakafa ese mai ei. Ma tātou ti pēna nga i ei lea mio tono le atua. It will be one days. E mawhainga i ngi mawai. Fo ile le i kako unga pēia leo le mea ngoa. Pēia leo le mea noa. But it's time for us to wake up o loo whapena. O na tātou, woni tātou, e lea whiong pa ia le atua. Ia marmaanga mulmuli nā o loo i ei. Fai upu e ono se tau fai upu e balu. O le wala au i a lātou ave le whaasalanga o Papelonia. I a lātou abea le whaasalanga o Papelonia.
a call to those who will carry out Babylon's judgment. Ina ia lātou avea. Le whamai el tala e whaupoe ono e peo taua. Ia o tau iatu. Ia o tau iatu. Ia te ia e pei o na tau I mai o ia. Ngā whamai la ia. O I lātou o I le aso lea. O le a wha umatia I na ai le manwhi ai. Le ta ua mamalona lātou te te e anga I le tua malana mana au. Ia wha alua o na tau iatu. Wha alua na tau iatu lana a mio leanga. Na lātou whasiotia perfeta, na lātou whasiotia au pa ia le tua, ia lātou tau iatu, ia whaalua na lātou tau iatu. Waile anga ia I mele, a whio mai e su mana au, o loo whapenana tau le taua. O resi taua whoile le ina na o le awhia latu I le fofonga o le ri, ai wha umatia umai I lātou. Le matautia, amen. Le matautia, o leo o wala au, ina ia whapenao na tau atu ia papelunia, e tusa malolatou whaasalanga o loo iei. Le whamanatu iei tātou, le whanau le tua e ui an tātou waai e pei ona iei I whaitaunga I totonu I na o whailonga mea ia e mai e tātou. But we got to understand that so we can know what's happening before. Me ia o le a tutupu I le lumanai. Ai kako ke le io o ke lumangai e kukupu mai mea fo le anga iei. Ai le ke whapeifu, se sao o mea ianga o whaikau ai fo le tusia whaalinga. O mea fo I o tupu leo o mai e mātou I le teimdei. So o le a la le tātou me whai. Whanau o le tua, it's always a reminder to us. Be prepared. Ia tā pena masahauni I tātou. Ona aisea, langa aho mai le aso lea, e le aise ise mawhai ona tū a ngai le whaingatā o le aso le to sa o le ri. E ui a ina malosi mai le sau o le antikeriso, ma ana ngā luenga o lo whapenana iei I le teiminei. A e sili an malosi, o le tala tuspa ia, e sili an malosi o le oro I te tonu ia te oe. Ai lo le malosi o le li o le neila rolangi. Wha malo losi tatou au nanga I le atua. Amen. Tātou whaamalo losi I le atua malana ngā luenga. Va ai au wala e mawhai o na whaonga ina ai oe e le atua ina ia mawhai na pesu lona fina ngalo a o maua le avanua tātou to serve ai under His grace I lalo o lona lofa tūnoa. Ona aisea, langa aho o mai le teimi lea le opening o le fitu tausanga na tātou I loa lea o whaingata o le awhapena o na o mai. E le io iei tātou, a leo o umana longo atu ia te oe, meo le atu tupu before the rapture will take off. So if you are having the opportunity to be raptured, wai le kako ke whioa I solo a, awangi a bea whapea o watalia ke riso fore, o ko meki e lalo o kako. O le rapture will be happen. But will happen to those who are faithfully serve the Lord. Those who are walking in His righteousness. Lātou te sāwa vali I lana a miotonu. Mai tau mai upo Yesu, na whi mai, leali ie. Mā kou ke le I whai e kau ea lo sua. Whi mai Yesu o te le I loa o tau. E tau mai na, o loo tala noa I te tonu o le au kerisiano. O loo tala noa I le ekalesia. There's a lot that they will say, Lord, Lord, how about me? I was preaching. I was doing miracles in your name. I was healing the people. And Jesus said, I don't know you. Depart from me. Tātou te le fio I nā o le wha manatu I tātou. Ina ia tātou tā pena. Tātou sauni. Whaale lei o tātou loto mo tātou o langa a o tā pena I le fio mai o le ri. Amen. Le tua whaafteitele I lau o fionga I nei tai au. Whaafteila upu o longo pēr ia I mātou. Whaamanatu ia I mātou. O mea o le atutupu, ma mea o le a whaapenao na ho o mai soifuanga nei. Ia mātou nofo tā pena ma sāhuni ia I o mātou loto. Ai te lei toe a fio mai. Ia iai o manuia I te tono o lau e kalesia au whaamanuianga I lau whanau. I le nei tai au I le suafo Yesu. Amene, ma amen.